everyone! Thank you iti sanya pan nakaumumang agdangdangag kadagiti drama ama ng biyanang kan biag ti tao amay patpatangatang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan man nga rod ni Kabsat Aisa san napudnanagan ti may drama ita ngam sakbay na makablawa mampay ti Orenya family kan Kiape family from Brenda Kiape ni Marites Obeda kan Dalinlin Damias and Company. Kastiman nga ron ti kunani Kabsat Aisa, dear manang biyanang, kinaapal ka na nga to a pride, titinartarakan ko diti puso kan panunot ko. Tangamin adagayim ko asigo da kadalak, nakalpasak iti panagadal ko, idinto ta isukat saan na nakaturpos iti kolehyo. Kat ti pagsakitan laon ay tinakam ko, apay nga isupay asaan na nakaadal ti pimintas ti biyag na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Aisa, si Mang Petgaya manipod abroad di gayem mo. Nagkita kayaon? Asino agayim ko, tatang? Ni Melay Gayim ko day jayon. Nagka-eskwelahan kami la ide elementarya kan high school. Ngam saan ko agayim. Agad kanayon kay ba't ngagkuyog iday? Kanayon kay di balay da. Uno saan? Iso ti kanayon nga umay di ti balay. No daw okasyon diti lugar tayaw, na kayo akanayon tagkuy-kuyong iday. Idi saan itan? Apay, anda ka ni saan yaw ang nagkinaawatan? Anda basulakin ka, unaw. Tsak kaya tikas jak klase ti tao. Palangguan, kan feeling back nang. Palangwad aya, kat saan may nagsingpet tupay? Napakumbaba ni Milay. Kan may sa talaga matabak nang, tabimak nang idinag-abroad. Dakil nga may ti sweldo na di abroad kas caregiver. Kas tama tagwarwara sa damag diti lugar tayaw. Anya tamo yung ay. Amang ano at illegal nga aramid na ijabron, iso nga imado ti kwartana. Apay aya, akasta ka. Gayem mo pa imot nga rod, jet. Ay, saan ko nga rodan na gayem, day, jay, talimastugan. Kung namulan na sino kabaknangan nun, nakaraman labasit, limastugan, masurona. Agparti tayo, nanang. Taayaban tayo dagiti kalugaran tayo. Takailiw kunti makibanding kadakwada. May kuwan na anak ko. Mayat day ta na panunot mo, tanay. Adaw, timang damdamag ka. Basta makita dak, sikat isang kadamag da. Mailiw da siguro ka. Kailiw kumat nga ro din dagiti kalugaran tayo, nanang. Nang ro na dagiti gagayim ko. Inakman gayam pa siya rin ni ay sa agayim ko na madamdama. Kumusta nga tamat tanday, Jay? Saan ko nga min a friend iti FB? Nay, apay ngay asaan mo a friend kat gayem mo nga rod. Friend ko mat ti amok idi, ngamjak man amo, kasaan mat itan. Anya? Makikita yu ka din ni Aisa, nanang. Anya trabaho na itan ngay. Awan samit. Addan salay di balay da. Di mo rumrumwarno kwa. Anya? Kat, sayang ti inadal na no saan nga trabaho. Nakapasansapay iti board exam. Wen nga rod mapmapanan ti tawan. Narigat to na ma-employ day dyan o bumakit. Alangarod ta sarong karaktuman day di agayim ko, nanang. Aisa, adda ni Melay di tabalkon. Damdamagan na ka. Kan adda chocolate ngay gam na. Anya? Umay lagpasikat day ta. Di alaan ti chocolate ngay tad na. Kasla tay lagbibisin launay na awatan nyo. Ngam sayang ano jak alaan. Sapay nagdakkel. Ay, basta di alaan. Itad na ka nagjipada na saan na nakaadal. Feeling mo day ta babae mo. Tuwan nga rod Ngam nagadumot ti alahas na anak ko. Madlaw abimak na ngan gayim mo. Wana, iso nga imay tao may naipasikat dagi nga alahas na. Ibagayo ta na sakit ti ulok. Nakaturog ko na yung. Anya? Awan laganas ko makisarita dita. Amok to mga lang umay nakpasikatan. Nalalay nga mo lang misua. Idagis eskwela kami pay. Siyak timang pakpakupyakan ko na ide. Pasang awa amin na grado na. Kan may sa,
Nakaadalak, nga misungay, awan na ilupas na, nagpatinggal iti second year college. Ay wala niya. Ay wala. Nangat-ngato ka mo lang misua. Saan nagaputabimmak na ang nakakundi palastugan? Tanangat nga tumot lang nga adayo ti adal ko nga miso. Dagiti lapada ka di adal ti kayat ko kay nistorya. Ay, sayang. Kunak no makaistoryak ti gayam ko. Kailiw ko nga minan kat. Nasakit nga min ti ulo na. Isa pasensya ka na. Ala, sana balin na nabitang. Agsubli ang tulangan no maminsan. Ewan, umay kay to ijay balay inton bigat. Tagluto kami iti pagsasangwan tayo. Apay, asino ti ag birthday? Awan na. Kayat mila ti agpakan. Takailiw kayon ang makabanding akakalugarak. Kanwan gayam. Ibati kon to'y chocolate para kada kayo, nana. Ay, sana, balasan ko. Masayang lang day tatani. Awan, timangmangan iti chocolate kada kami atalo. Ha? Apay? Bawal, nana. Wan nga rod, may parit kada kami nga agasawa. Kandi mo kayat ni Aisa. Tadadada lang ipon na. Agsakit tingipon na numangan iti kakasta. Iso nga agyaman aklaengen, balasan ko. Agasam, dayjay akin na palangguad na ngay anak ko. Awan nag-birthday, ngam agpaskenda ka no. Makita yu ti kasta akin napasikat na. Agraramanda. Nakaigamdala iti basita kwarta ngam limas tugdan. Kas dala nakaraman nga niya. Kat, mapan ka? Saan? Itanyaga po. Agbibisina kaya? Oray siyak, jak mapan. Taday tanto man nagpapaapal taramiden dan. Apay, pagsarsaritaan nyo dito nga agina. Matawara lang gumayad na kita bibigyong agis istorya. Anyat liblibyan niyaw. Damelay abalik bayan na. Agasam dayta. Agpaskanda nga oray awan met ag-birthday. Di kayo kat agyaman, ta para mananda kayo ti katas ti sweldo na ija abroad. Kaya't dangarun ba't agparaman? Kasjay at mayat. Amuna ti agiparanawd. Mapantayo kitday. Ta siguradong agiwaras iti pasarabaw manipod abroad da jay. Kas kalag bibisin mo talaklakayan. Makadamag kalat libre amakat alisto ka mapan. Di katiyaw awis dangarod. Di kayo kit mapanay. Mapantayo kitday. Saan kami nga umay kini Aisa? Apay ngay. Agraraman mo da jamelay. Nakaigamla bas iti tinawadwad a kwarta. Kung namalan asino akabaknangan nun. Takundi party pa yun. Talaga nagkitid di pa nagpampanunot na. Ay, kasjay sa talaga tiawan nagadalan na. Agraraman a bumaknang. Nay, apay kasta ti panagsasaom kat gayem mo da jay. Di yuman sang kauling nga bagay tagayam-gayam. Dagiti lapada ka di adal kan nalaing tigagayam ko tatang. Agraraman tumulang da jay kawan na ilupas na kurso. Jak pagan ano akadwa? Ha? Nangato ti standard ko. Ammo yumot adi adalak. Di adal kang agpaiso ang istambay ka mag. Awan mo trabaho manakaw. Sayang tinlepas mo ata di mo mati-apply. At least, degree holder rak. Oray sa dino ti papanak at dalata kanyak ti inadal ko. Kundi kay kadagdanag, makasapulak to'y tinapinta sa trabaho. Dakdakkel to nga amang ti sweldo nga may tiday jamilay. Bitang bakit? Nakaturo kan? Saan pa'y? Nakamulaga takpay. Apay aya. Pampanunutek nga men timbagbaga di anak ta. Madlawa na ti sakit tinakam na itigayim na. Kat limas tugmet nga minan. Tatunggal agawid, agparte. Napasikat launay. Saan na pa nagpasikat ti kasjay? Kaya't nalati agiparano di ti kwarta na. May siya ka may imbis ako rektaram jay anak ta iti madi nga ibagbagana. Saan ta paspasuro tambag? Katagpay sumo nga min dagiti bagbagana. May samot jay inana nga agraraman. Na-pride nga min ti anak ta. Di na siguro maaklaw na napimpintasan ti biyag di gayem na nga misaw.
Nangruna kat sana nakalpas iti kolehiyo ni Melay. Ang napintasan tibiyang na. Ada pa hindi negosyo kentalon nagitilugan na. E din to tajay anak ta anak kaadal. May sala nga istambay. Di na siguro maaklon na ita. Sasawam mo't alaklakayan. No siya kamay sa kat napatpatag ti kinalaing ngam ti kinabaknang. Di oray man nakabakbak nang ka no nakapoy mo ti ulom. Awan serbina. Nalalaing mo't nga dayo di anak ta ngam day di amelay. Imalakan niya kanalaing. No talaga analaing. Naipakat na kuman at inadal na. Ngam saan man? Pagturayan na mo't nga ti kinangato ti pride na. Talaga kit di a high pride ni Aisa. Sika ti malaan na. Agpada kayo anangato ti pride na. Mangan kayo laang tataldo. Agmay-may sa kayon samot. Ayan da na nabitang kan ay sa agayim ko ngay. Ay kwa. Ada ka no aramiden na balasang ka. Iso saklangan ti may. Ay, kastaya. Kunak no makaumayda. Sapay kailiw kun ang makainistorya ni Aisa. Kat naimbag ka din ti sakit ti ulo na. Ay awan. Mayatain balasang ka. Sige, tasarong karak tumanan. Aywan, di kay pa'y agaw-awid numalpas kayo ang mga na. Taada pa'y itid ko kada kayo, tata. Dagiti dilata ti itid ko kada kayo. Kan sabsabon, kas kada toothpaste, tabawal sama ti chocolate kada kayo. Anya bawal. Saan balasang ka mabalin? Awan ti bawal ka na kamay. Ay nakit no paborito na nanam abitang kan tigay mo ani ay sa ti chocolate. Nagrawot na ti kakasta. Ha? Kunak man no maiparit. Saan? Paborito nagyagi na ti chocolate. Sayang. Di kay imay di tabalay damelay bakit? Makita mo na tayo. Ha? Dolyar samot dayta. Wen, inikanak iti dolyar ni Milay. Inikan na amin a senior citizen. Nawad-wad mo na ito yun $20 ko naman. Apay akong di itad iti kwarta. Apay, aglup-lupyas launa yan ay ati kwartada. Takun di itad da. Amangan mat no inutang na dagita nga inwarwaras na. Tapno agparang lang ado ti kwartada. Kwarta na kita, uy. Dakkalmat at talaga ti sweldo na iya abroad. Ken nagistorya ito'y kanyak. Ado, ti sideline na. Iso nga, ado ti pagsweldoan na. Anyat sideline na ngay. Agker-ker-ker iti inuduro. Sa bagay na tasaan mo't anak kagradwar iti kolehiyo. O, naimat ti kasta pa nagsasaumon bitang. Madlaw-launay nga daapalyo kan ni Melay. Apal nga'y bagbagamat. Pagan anong nga apalan jay awan adal na ngay. Ay na, dayto iti tanda nam Aldo. Napimpintas to nga amang tibiyag ti anak ta. Tanakalpas iti panagadal na. Ado, tinapintas nga oportunidad nga agur uray kan kuana iti masakbayan. Ay sa, pakita ang manmet dagiti kalugaran tayo. Di mo ipalubos ang napimpintas ti panagbiag jay awan adal na agayim mo ngamsika. Wan, di ka di mandanagan ta umadani na mapasamak dayta. Apay, adan inaplaya matrabaho. Wan nanang, agpatulong ak iti agar-aram kanyak. Addang amin agar-aram kanyak ngam jak kurso nada. Jay ibagbaga na at trabaho ti pagintirisak. Anya trabaho ngay. Agbalinak ka no nga assistant na. Katdakkel ka no ti sweldo. Ay katala, gambata mo na nako. Bareng day tamutin ti pagbaknangam. Uy, Aisa, si kamot gayam ti masabat ko. Big-big-bigan ka itay, tanakamas ka ngamin. Ni, si kamagaya Melay. Ala, kumusta kan? Kailiw kan gayam. Ay, sususus din nakarakupan tanagatling utak. Nagbanglo kan tupay.
Ala, umay ka, tayong tamangan. Ilibre ka. Ay, agdardarasak mo't melay. Ada nga min ilaklakad ko taga playa kiti dakkel a kumpanya. Ket dakkel to ti sweldo ki jay. Ay, kasta aya. Ala nga rod, inton maminsanan. Sige, panawan kan. Anyat pampanunutem melay. Kaslada na unaga pampanunutem. Jay gayem ko ananang. Ni Aisa. Mas daawak taapay akil na at atimam na'y kanyak agayem na. Apay aya. Nagsabat kami ngamin itay ijay ili. Katkas na unay apa nangarakop ko kan na. Ngam kas laawan iiliwan na kanyak. Nakunana pa'y kit di ang agdardaras. Taadda ka no asikaswan na. Ngam saan nga umdas day arason nanang. Talaga asabali tinadlaw ko kan na. Timam na itipan nakisarsarita na kanyak. Akas lakit din adda nakabasulak kan na ajak amo. Ay, di na siguro maaklo na napintasan ti biyag mo, iso akas jay. Mapelo siguro, ta syempre, iso adi adal, saan abimaknang. Ang sika asi kanyar college lat na ilepas na, napintasan ti biyag mo. Adun ti business mo. Tangamen, nasingpet ka, anak ko. Pinagbalin ko ngamin nga inspirasyon ti kinarigat ti panagbiag tayo idi nanang. Iso ang nagpursigiak ang nagtrabaho. Ngam pakabasulak ka din no pumintas ti biyag ko. Umdas ka din day ta apangguraan ti gayem ko kanyak nanang. Nangato ti pride di gayem mo, iso abaybay amon. Sana balay, ta saan mo't lang nga iso ti gayem mo. Adupay mo dagiti gagayem mo, saan? Wen matkit di ngam madilang amin ti riknak nanang. Ang amuray no kasta, pakita amlat tayo tinasayaat Di ka agpapaapektar kang kwa na anak ko. Wen ananang, iso na lang ang tagsubliak manen ije abroad. Ngam di kampay nagsarita na imbag iti gayem ko. Di mo pilitan, no talaga di na kayat. Tatipod no nga gayam, saan maibasar iti kinabaknang. Wano kinakurapay. No di kat no kasano kayong agtinulaw kan agsinakit. Dayta titandaanam, anak ko. Wow! Nagpintas mo tanday ito yung apartment? Sino ti kadwang agnag dito'y lindon? Siyak Aisa. Kunak man no, balay mo? Ada. Ngam kadwaan ka pailaan ditoy. Tama nga no, mabuteng kang agmay sa. Maikawa ka talaga no, awan kadwak dito kaano nga ron ti panagrugik ng agtrabaho nga Sana narumbang agtrabaho ka? Kunak man no ko na mapagbalinan nak nga assistant mo. Saan na masapol? Tadyak kayat nga agbanog ka. Di ka matanagan. Tasyak ti mang bayad iti abang mo dito Kan binulan nga ikan ka iti kwartam. Tiyan mo dagiti dadakkel ko. Dakkel ti sweldok dito Nawadwad ditid ko akwarta ken kay ti binulan. Basta, ayaten nak. Anya? Yak. Makaparugit mo't dito a tao. Awan apulos sumgar adut-dut ko kenkwana. Tawan mo't ka itsu-itsura na. Kaslaburangan. Apa yan nagbigkat ti panangkita mo kanyak. Kaya't kadi asawan na itaan in love kamutan kanyak. Ay, kwa. Ato iti kwarta. Ita mo nagiti dadakal mo. Ala, ay, makamuditan. Uray ta daw magayam kwartana. Basta jak agpasikog. Tadyak kayat nga umala ti rupa na itagbalintong anak ko. Imawagan jay anak mo kan ka. No, ayan nan. No, nakatrabaho mo't laangan. Wen, nagsweldo nga rod pa yan. Anya, nagbiitang. Kapan na pala, nagsweldo adagosan. Kasjay da ka nga agpasweldo iti kumpanya nga yan na. Sige tarumwarak, inak irwar ti impaw it na asweldo na. Ingkarim ano aklunan ka, itad mo amin nakidawag kan kalindon. Apay, anyat kayat mo ay sa my love.
Isuro nakman nga agmaneho, tay gatangan na kitilugan ko. Apay-pay lang. Kat adak lang nga rudan a driver mo. Kan adamat to'y lugan ta nga aramatin ta. Tapno daw sarak nga agawid ijay lugar mi no kas dya makauawid ha. Ay saan? Ang mga no madisgrasya ka. Nang runa kat long drive. Naringkat na awan ka duwang magbiyahe. No makaawid ka. Ibagam ta agawid ta adwa. Ha? Ay sanan. Saan tapay lang nga agaw-awid lindon. Kababain. No makita da ijay lugar mi. Saan mo tagwapo? Ang mga nuyawan dalaang ijay. I-add friend kon jay lastog agayem ko. Tapakita ak mamad. Saan lang nga iso tagpalpalastog iti social media. Agipusak mamad. Agtugawak kampay iti driver city logan mi kan nilindon. Tapno kampay siyak tagman maneho. Pakita ak man day di amelay. Ang jak ipostiro pa day di alindon. Saan mo ta presentable di rupa na? Saan kami ngagbagay? Napintasak ngam kas di titsura tinubyaw. Oho, orew awan. Di kwarta na lang ti kinayat ko kang kwana. Oh, at ti kwarta my love. Wow, agyaman na, Lindon. Nagadumatan. Pauitam na iti dadakkel mo ah. Ay, sanan? Ornungak langan tititad mo. Tanwagawi dak sa akong to idaykan. Ala ah, makamuka my love. Di mat awan trabaho mita. Inta mag-shopping. Ha? Kwa? Asla masadutak mo't arumwar. Alan italaang mat. Adda ngamin kayat ko agatangan. Jak ngamin amo titurturungag dito ang mga numapukawak. Ala nga ron, agrumot kan. Tas sa pulak di kalugong kan shades ko. Anya, nalulam mag-shades ka. Pangdagdag pugi ah. At datan dito yung restaurant. Ikatimon at amaskan shades mo. Kasano ang makapangan ka no nakamas kamot. Kan kasano ang makitam ti ka ng ngay no nakashades ka. Kung naktumot ngamin nga i-take out talangan ti kananta. Mabisinak nga rodan. Mangantakit di dito yun. Nasapulan ka matlangan, lindon, abapairo. Ha? Amelia? Apay nga da ka dito eh. Pangasim, di ka agis kantalo dito eh. Ay, Lindon, asino day ta babae? Apay, di mo ang mga da asawa to'y kadkadwang alalaki? Siya ti asawa na, kat nabayagan asap-sapulan kayo. Adda na kaibaga kan inted na tiladawan nyo kanya. Iso nga amok asikati kabit to'y asawa. Anya? Amelia, anya ka kadi. Agawid kan pangasim. Arsab kakit di talaga. Uray sa dino a lugar ti pakaidistinwang. At dalat na babaeng Lindon. katsikamot a babae. Garatigit kamot. Tirubakan na ko! May kanlindo. Agawid tan. Kamusaan. Mga yabak iti pulis dito. Sige, sige. Agawid ka nga rodan. Oh my God. Apay ngay, pinanawanak mo ta ni Lindon. Binaybayanak dito yan. Sapay jak ka mo titurturungak dito Awanan pa hindi siya. Linuko na ka. Ay na, si kamot gaya man ako. Apaya di mo imbaga nga agawid ka gaya man. Ay, Ala, sumrag ka. Apay ngay akas ta tila nga masimangpat. Kan, tarupam, kasla na sugat. jak ko nagsubli di syudad nanang. Sayang lang. Tadyak nayawi di urnong ko akwartak. Jak mat ngamin ammo titurturungak kijay. Anyat ibagbagam, di ka maawata nanak ko. Ay, kinapuno na. Sana ka nagtrabaho. Ngamada na boyfriend ko abak nang. Inururnong ko tinintad na kwartak. Nawadwad mo to na day jay ngam.
Diya kung nagsubli ti dagusmi, tamabuto nga kiti asawa na. Anya, asawa? Saan abaro? Saan? Nga mo okay lang. Awan na sakit na bakrang ko, tadyak mo't inayat na diya lalaki. Anya, Jay kwarta ti sayangak lang unay nanang. Nay, apay ngagbakbakwar ka, Aisa. Kagap po kay Jay clinic tatang. Kat masikugak mo't gayam. Anya, alakit kasano nga ron tan. Diyak kayat tagsikog tatang. Diyak kayat ti may babain. Kandiyak kayat arumo pa iti ama na dayto eh. Sana gwapo ti ama ti sikog ko. Ay, nagloko kan. O yawan pa tinakaalaami ti sikog mo. Kan awan mabalin mo, tadaditan. Anyalangan nga ti sawan dagiti tao kanyak. Ay, kasnuan yaman ti mangag mo, akseptaram Talaga kasta. Anya ngay kat inaramid mo, mait. Sangwam atan yaman nga ibunga na ita nga inaramid mo, anak kao. Pudno nga ididamo talaga, Jack kayat ti panagsikog ko. Nga mawan na ramidak no di tinangaklon itigasat ko. Ado tinangag ko asao-sao dagiti tattao nga tinilmon ko amin dagita. Kaya't idimpas ngay konti anak ko nagdanagak. Tamangan ko no kayong ingas launay ti ama na. Ngam syakmat ti malaan na. Ngam no pay kasta ado tinamiris ko abidot ko gapu iti kastoy nagbanaga. Ado tinagbasula iti kalabas. Ti kinauyaw ko kan ti kinangato ti pride ko. Awan gaya matalaga tinapinta sa pagtungpalam no dakas ti agari iti kaunggam. Alakastan ti gayem mo Aisa. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.